Minecraft preživljavanja. Da među da preživljavam na jednom mom serveru koji sam danas radio. Evo. Idemo uđe dolje. Ajde. Mogu da počnu. Evo ga. Kao što vidite, imam malo strce. Imam škelet. Pa vidite, to je jedan čarobni prizor. To je kome kuda kara moje zemlje, stvari moje stanice. To vidite, što ne kad je kiša. Sada plašimo bez katarca. Kad svi plašim se, što? Nije moguće. Možete vi da vjerujete, nije moguće. Kako gludi stvari umjesto da vi. Moguće. Eto. Sad budem tik stučan. Čet. Idemo 3, 300. Što vidim? Kako što radi? To su nije pop ljudi. Prepavno, ovo je zoni skratno kuće. Svaka mu čast. Meni je čudo što mi nije pogodio. Ne je čudo. Ne sam. Bijanje. Ja sam dosta hvatim. Idemo. Idemo. Dobro drvo. A, postak smo kući. Ovdje da postavim. Ovo. Naše da mi propušta vodu iz nas. Pa evo ga. Gaz napolju. Čak moj čar za manje. Idemo. Tako. Idemo. I da vidim šta će dalje, ima ništa. Tražim sad spajdere. A to neko zna zašto. Za baunara. Vidite, nisam poginuo. Pa nemam čarap nego kapu. Ako vam da to čarape. Zeznuo sam kome. Vidite, jednu kriperku. Jest, ljudi. Kriperku. Tamo je zdrv, tako niste dobro vidjeli. Tamo je kriperku. Sam da mi ne iznenadio. Svojim bumberom. Nije se sakrio. Tako, mrtav. Malo da pojačam. Eno, trči. Iha. Ovdje. Kad sam ja radio u kuću, vidio sam Spiderem. To, brže. Što radiš? Dvije niti, hvala bre. Previše si mi dao. Moću uglje. Obično vam ponekad ovako ima ovdje uglje. Ajde vam zove. Premostić. To neću neko će vidjeti. Vidite? Tako da je to od svijeća. Nema crvenog.
Šta ću ja tu? Jedna svinja. Koju dobijem. Evo, mrtva si. Kako sam mrtva si. Igramo hard. Ja mislim da igramo hard. Pa bolje mi je da idem nešto kući da posalogajem, a ne ovdje da skupiram. Mogu da umrem. Ovdje kupit ću ovcu, tepih. Hladno mi je kad su ovakva uluva kiša. Kako mrzim da plivam. Eto, mrtav si hvala. Spodavi. Mogu. Ajde. Tako. Jedno je po srce gotovo. Umreću. Srce. Ja nisam ne primijetio tako je. Srce. Ako ste vi primijetili, recite mi, ja nisam uopšte vidio da gubim srce. Da poginem, još da umrem. Prava sam i šuma. Šumetina. Treba da kačam. Nešto mi pisao bezprazna svinja. Što se nisi još odebljala da mi daš bar nešto. Šansi njom. Mogu umreti. Ne. Jedi. Stavio scenu. Još pa srce, to mogu da volim. Sam piletinu, sam da ne dobijem glas. Dobro. Još ne trčim. Ovo je dovoljno rizično. Uzmem kosti, za ništa ne složaj. Ovdje proljepšam. Trava. Crvene ruže. Koliko snimam? 8 minuta, dobro, mogu još da. Što bi ja ođemo, sad možete vam pokažem u rudniku. Meni da baš sviđa. Pa ću da si njim bio, vidi začepom. Što mi je ovo? Jednu sekundu bilo. Super. Evo, ovdje mi je špar. Tu imam puno pećnica. Da počujem nešto. Tako. Da, i još sad moj to da ubijem svinju. Mrtva si, bre. Ko će te tvoji krivo da bi mrzim kad mi ubijem svinje i od nešto tako. Ništa mi ne dao stvar. I ovo cvijeće. Strašno.
Evo ga. Staće neki cvijet. Evo ga. Ajde da mi još da preljepšam. Samo bačete cvijeta. Što ćete? To mi je mještanci. A to pak sad brzo. Kad možda, ne znam, možda kad završim ovaj klip, možda kada počnem da kvaram, treba mi metala. Zato bi ja mogo da pođem ovaj. Neću da uljepšam. Možda će da bude takav kakav je. Dobro, eto ga. Da je sva cvijeća. Boj, to je sve. To je sve. Hajde. Tu pajemo kuću. Da kraknemo nešto. A to je ono što mogu da budem. Da krknemo. Da krknemo. Eto. Eto. Poi to je to. Doviđenja ljudi, čao!